रेगानि सामुनो तो ये करप्शन खलाई तंगु बीजेपी नि नेता र कमलपुर दलाई हांकनि 46 सुरमा विधानसभा आचुक थानि सालेमा ब्लक नि मधु छरा कामिनि 4 नং वाटो रेगानि सामुं खलाई जगै तंगु फियाबा सामुं तांनाय रक फुंनि 8टा तामानि जारावा थांया अंगमानि बागै ताबुक बरक न सामुं खलाई रिया अंगै तंगु बीजेपी नि नेता कर्ण बहादुर देबबर्मा सामुं तांनाय रक कक्षि जाखा फासानि फुंग सामुं तांनानि बागै थांमानि फियाबा आरवा सामुं खलाई नै गरै अ कर्ण बहादुर देबबर्मा बीजेपी नि लिडार हिंजाक फनो कोनो मुंसा कामो बुचुगिया कर्ण बहादुर देबबर्मा गोबां मानो बरक लग्न सामुं हामिया खलायो ते आबनो सिमिनया बुनि नुखंग बहत खनांदिबो ताबुक अरेगा सामुं खलायनाय नगनि बिसिंग सामुंनि रांन मियावनो रिया हनै साख्लाय दिबो कर्ण बहादुर देबबर्मा आबो हायनो कक्षिल जाका रेगानि सामुं खलायनाय रक ताबुक रेगानि सामुं तांनाय रक नायो जे रेगानि सामुं मुथागै तनि फानो जत जागानि रां दिनि अबो मारिनाय हनै साका कर्ण बहादुर देबबर्मा न रेगानि सामुं खलायनाय रक साका Jung ba ke sono ja paman jung chini jung ba premen ji mana nango jung ba phaiding ge phaina ni sui hai thaning ge jung thana ko ya su bijar khai mari nai binu khoni kam ya le bo 10 din kam khai bo sono payment mari nai khai payment mari nai kona bado jung ba jung bin ba jung bijar nai so sal thaka sala ta bai thanga ge mse sal ka ta ba ji ya ke bi ga jung ke bi ga ta tam sa ma thang ba ge hang ka rok ta ka ti pyong le kya aya khainai rok bo o samoi no thango chung bo o samoi no khoi phi ek logen chung ge bong ni khe bhai ke naru kha chini khe tam naru gya chini tam ngoi kan naru gya hinu so no bong ni khe bhai ke naru kha ba wan ta aya khainai rok kha chung tam oprat khe ba bona lega ni kam to no am noi ta to tu choli bo ya ga ta se ba je se no kam ni ti ro ro ga saka ango songita saha ka amne ka kudi khabo abai nei so ge podan phai ngo na nango khai nei sa hapo ku de tu e song sai mi ya bota chung tok chin khu ba ge podan ga phai ya যে কাজের দিনে বৃহস্পতিবার 8টার সময় আইয়া আপনারে ঘুরাই দিছি 8টার পরে আইলে লাগতো না কে ঘুরাই দিছে কর্ণ বাহাদুর পার্টি নেতা কোন পার্টি বিজেপির কিটা কইয়া ঘুরাই দিছে আজকে আর কাম হইতো না কইয়া তে আজকে আর আইছে নি আপনারা আজকে ইয়া হে তো নাই আমরা আইয়া গেছি কিটা কয় দেখা হইছে নি দেখা হইছে না কিটা কইছে কাজ করার লাগে কইছে না কিটা কইছে না কিছু কইছে কাজ করবার লাগে কইছে আর দেখা হইছে না তে এখন কিটা করবেন আপনারা এখন আমরা হাজিরা দেওয়ান লাগবো আরে কাম করলে বা দেওয়ান লাগবো না করে দেওয়ান লাগবো সালামা গ্রাম পঞ্চায়েত সালামা ব্লক গ্রাম মধুসরা কয় নম্বর ওয়ার্ড এটি 4 নম্বর ওয়ার্ড বিজেপি নেতা কর্ণ বাহাদুর তারপরে আপনারা কাজে থেকে ঘুরাই দিছে